Re a o amohela ho Tseba-Ka-Morero. Sethala sena ke seo sona re qoqang ditaba tsohle tsa tshebetso ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Re tla qoqa ditaba tsena ka mekgwa e mmedi. Re tla tlisa melaetsa e hlahang ka hara morero e hlokwang ke setjhaba. Re tla boela hape re dumella setjhaba hore ka dipotso, ditataiso le dikgothaletso re tle re thehe sehloho seo re tla se qoqa. Ka mantswe a mang re tla sebetsa le lona haholo hore le tle le re fe dipotso tsa lona hore na le batla ho tseba eng ka morero. Diqholotso tseo le di fumaneng mona morerong ke difeng? Dipelaelo, mafosisa e ka sena le ditabatabelo tsa rona ke difeng? Re tla etsa bonnete ba hore ditaba tseo kaofela di a hlahella mme re qoqa mmoho le lona. Ha re tsamayeng leeto lena mmoho ho tseba ka morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Ke a le dumedisa babohi ba lenaneo la ofisi ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho la Tseba-Ka-Morero. Lebitso la ka ke Mabasi Antoi ho hlaha lekaleng la diphatlalatso le dikamano le setjhaba ka hare ofisi ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Mme re na le moeti wa bohlokwa ya hlahang mane Katse. Lebitso la hae ke ntate Lebakeng Phooko. Ena o fuwe mosebetsi o boholo ka hare ofisi ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho ka ha e le engineer e disitseng matamo le ditonoro tsa morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Ke kopa ke lebohe Mentoi ka ho nkamohela lenaneong lena la kajeno. Jwalo ka ho so hlalositse, lebitso la ka ke Lebakeng Phooko. Ke sebetsa Katse, ke sebetsa ke le dam safety engineer. Ke disitse taba ena ya matamo le ditonoro. Ntate Phooko, na o ka hlalosa ntate hore na ha o bua ka lekala le la dam safety na mesebetsi e ka hare ho lona e kenyeletsa mesebetsi efe? Ke a leboha Mentoi. Mesebetsi e re sebetsanang le yona re le dam safety, wa pele ke ho disa ona matamo ana ke buileng ka ona, ho bona hore a ntse a le maemong a matle ka dinako tsohle, ha mmoho le tsona di-tunnel ho bona hore di ntse di fetisa metsi ka nepo, ha di na mathata a letho. Ho tloha mono ka ha jwale ho hauwe matamo dinokeng moo, o tla fumana hore ehlile metsi anana ga a kwalletse ha sa feta. Ka hona ha e le mono a sa fete, re tlameha re ndiretse bonnete ba hore re disa taba rona tlholeho yona na re e fepela metsi ka tsela e jwang. Seno se bolela hore e nngwe ya mosebetsi ya rona ke ya hore re nne re bulele metsi letsatsi le letsatsi ho bona hore ntse re fepa tlholeho metsi ho nne ho tswela pele jwalo ka pele matamo a e ba teng. Ho tloha mono re tla be re sebedisa taba tsa bo di-instruments ho bona hore re etsa assess taba tsena tsa boemo wa matamo. Re sheba yona taba yane ke bileng ka yona ya hore na a hlokomelehile ha kae. Re sheba hape le taba hore na hore ke tla ha lefatshe na ebe ho ka ba teng di-tunnel tsena tsa rona le matamong. Ebe neng ha ntse re sheba jwalo, re disitse boemo bono ka di-instruments tse teng hona pela matamo ano a rona. Instruments a di re fa information, ebe neng ho tloha mono re tla be re sheba hore na hore ke tla ho ntsong ho ba teng kwa boleng bofeng. Mme ha e ka ba wa boleng bo boholo, re tlameha re tlaleha hang hobane neng ke yona ntho e ka etsang hore matamo a be kotsing. So ka kakaretso ehlile re disitse taba eno ya hore re bone hore matamo le di-tunnel tsa rona ha di be kotsing. Ho feta mono, letamo ke ntho e le hore boteng ba lona bo tlisa hore ho ka ba le kotsi e itseng maphelong a setjhaba le diphoofolo le thepa ya setjhaba. Ka hona re tlameha re bone hore re rupela setjhaba, re ba rupela ka hore na ba ka ipaballa ka tsela e jwang ntlheng ya haeba ho ka ba le koduwa e ka etsahalang e bakwang ke lona letamo. Selemo le selemo re theosa le noka, re tshwara dithupelo tsa mofuta o jwalo, re di tshwara le makhanselara, re di tshwara le marena, re di tshwara le DMA. Mme ke hona mono re tla ruta batho hore na haeba ho ka ba le bothata ba letamo, bothata bo ka etsahalang letamo, ba tla tseba ka tsela e jwang. Ho na le mekgwa e mengata e re ba tsebisang ka yona. Wa pele e ka ba taba tsena tsa marangrang hobane se di hlile di sebetsa haholo. E nngwe e ka ba taba tsa di-radio, e nngwe
e ka ba taba tsena tsa ho fetisetsana ka bo di-WhatsApp jwalo. Re na le WhatsApp group e entsweng Tseba-Ka-Morero le Bokuting le Boqatsha diterekeng tseno tse amehang kaofela. Di-WhatsApp group tsena re di sebedisa hore re fe marena information le makhanselara rona boemo ba letamo ke bofeng ka dinako tsohle, hore e tle re haebaneng ho ka hwa etsahala hore ho be le koduwa, setjhaba se tle se tsebiswe ka pele ka potlako. Empa ha jwale tjhe, ke hlalosa hore ha o soka ho ba le ntho e kalo ntho ntse information ntse re fana ka yona e nngwe fela ke ya hona letamo le tletse ha kae, letamo na ntse re le bulela ha kae, jwalo ka ha ke bontshitse hore re le bulela bakeng sa molemong wa tlholeho, hape re le bulela molemong wa hore re le sireletse haeba ho ka etsahala hore le tlale haholo. Ke tsona ntho tse ntse re di etsa hona jwale matamong ana a rona, ho bulela molemong wa tlholeho le ho bulela haeba neneng matamo a se a tletse haholo. Hara ditaba tse ding tse o buileng ka tsona ntate, o buile ka taba ya tlhatlhobo ya matamo. O ka bua haholwanyane hore na tlhatlhobo ya matamo ka tjhebo ya mahlo le ka tshebediso ya di-instruments kapa le ka ho potiela mabotla kapa e ka stana le botebo ba letamo na yona le sebetsa jwang? Ke a leboha mme. Ho sheba hore na matamo a rona a ntsa le boemong bo nepahetseng, matamong ana a rona ho kentswe di-instruments tsa mefuta e ka bang 16 kaofela. Di-instruments tsena di shebile hore na lebota la rona na ntse le behavior ka tsela e jwang. Hantle ho thole ya behavior hobane e tla bile taba hore ha le utlwa motjheso haholoholo anana a concrete, ha le utlwa motjheso le tla kokokomoa, ha le utlwa ho bata e be le a fokofokotseha, neng ha le utlwa boima ba metsi e ke le batla hore le theotheowe jwalo. Le instruments tsena re shebile tsona taba tseno tsa hore na le ntse le kokomoa ha kae, le ntse le theotheowa ha kae, le kgutla ha kae, hobane le a kgutla le a nyoloha le ehlile le a bapala letamo la le ke la bonwa ka mahlo fela. Ka di-instruments re kgona ho bona hore na ntse le bapala ka tsela e jwang. Jwale ho beuwe dipehelo tsa hore na le tlamehile hore le bapale ka tsela e jwang. Re shebile dipehelo, re sheba dipehelo tseno. Pehelo tseno ha di ka ra bona di feteha hore e se ba ntho ka hodimo ho tsona, ke ona mo ka rarang ho ka ba le koduwa. Empa neneng ha ntse di le ka tlase, re a tseba hore letamo la rona ntse le boemong bo nepahetseng. Jwalo ka ha ke la ka bontsha hona le tsena tse shebileng hore ke tla lefatshe di-tunnel le letamong teng hle re shebile taba eno ya hore ke tla di-tunnel ke a kgwa dikangwa haholo ke yona taba eno ya hore ke tla ha mo lona le letamo hobane tjhe a sa phetse nako e telele matamo ana, mme ho pheleng ho nwa hona nako e telele ha a sa na koduwa yane ntsane ntse ne di le teng ha ne le qala ho hawa. Hona le hlile se rena le bonnete ba hore le tsitsitse hobane se le a sa phetse nako e telele. Ke bua ka matamo ana na la Katse le la Mohale le la Mmuela hobane hona jwale ehlile re na le matamo a ka ba mararo kaofela e ntseng re a disitse, hape re na le tunnel tse ka bang 3 kaofela tse ntse re di disitse. Ho feta mono letamo hantle le ka tlasa lefatshe ka mona ho na le metsi a tsamayang. Metsi ano ha a tsamaya ka tlasa lefatshe ka mona ha ka ba mangata haholo a ka kumula letamo lena ka tlase. Jwale e nngwe ya ntho tse re di shebang ke yona eno ya hore na ebe metsi ana tsamayang ka tlasa lefatshe ebe a ke sebe kotsi matamong ana a rona. Re le sheba ka di-instruments tse kentsweng ka tlasa letamo le tse ding tse kentsweng ko re hlile ho elela tlasenyana e se ka tlasa letamo hantle. Di-instruments tsena di re fa hore na metsi ano a ka tlasa lefatshe na e be neneng a ntsa a eketseha ka rate e kae, a fokotseha ka rate e kae. Re sheba rate eno mme ha fela e ntse le tlasa dipehelo tse nepahetseng ke hona mo re ntse re kgotsofala hore matamo a rona a ntse a nepahetse. Ke a leboha ntate. Jwalo ka ha o buile ka taba ya mesisinyeho ya letamo, taba ena e nkgopotsa hore ho thwe lona letamo lena le Katse le na le letlere le ileng la maiketsetso preformed joint nthonyana e jwalo. O ka hlalosa bohlokwa ba lona re sa le hona moo? Mme letlere lenana e hlile le entswe ka bo ke letlere le lori e la re ha o ntse ho ba le boithuto ba matamo a mang a tshwanang le lona lena la Katse. Ha bonahala hore ha sentse le ba boemong ba ho setla hantle le ba hantle,
pressure ya leimela e be neng kae ho elella tlase pela di foundation ho ba le letleranyana la mofuta o jwang. Jwale mona ka tse hola ha bua thuto bono ha thwe ha nkwa qeto ya hore ho etswe ntwena e bitswang preform joint hore e tle re ha letamo lena la le tlameha hore le be le letlere leno e tle be yona preform joint ena e tla be se e buleha e be jwale dibakeng tsa yona mono ho tlala metsi. Jwale ha o ntso tlala metsi a fihla a etsa hore letlere leno ho ska ba le letlere le leng le natural le ka etsahalang empe be lona leno fela. So preform joint eno ya buleha ya kwaleha. Jwale ho latela tsela e ne ho behilwe ka teng ho no bontshitswe hore e tla re ha e fihlella ho buleha ho itseng re tla tlameha le be ra ikiba re topela samente e be le jwale e se ba ntwe hantle e ke kenya hlola e ba le letlere. Ha jwale le preform joint eno e ntse sebetsa ka tsela e hantle ka mokgwa o ikgethang hobane ha e so bulele ha o fihlela boemong bono ho nahanne hore e tla buleha ka bona. Mme ntse ke engwe ya dintho tse re di monitorang re sheba hore na letlere leno na di ntse le tsamaya jwang, preform joint ena na e ntse e behave jwang, ho buleha ha yona ho kwaleha ha yona hore e tle ra e fihlela dipehelo tsa ntse boletsweng re tle re tsebe ho e kiba ka samente e be jwale se ba ntho e le nngwe bo ka hodimo le ba ka tlase ba preform joint. Ho na le nako eo le bulelang metsi mme nako ene le bulelang metsi le ya bulela bakeng sa paballo ya tlholeho e ka sitana le molemong wa bophelo ba letamo kapa paballo ya letamo. O ka hlaloswa haholwanyane ntate hore mmui ya tla utlwisise bohlokwa ba pulelo ya metsi. Bohlokwa ba pulelo ena ke ba hore jwalo ka ha ke la ka bontsha letamo le petseng metsi ana a noka mme ho kwale metsi ana a noka ha ke a hlola a phalla a ya tlase ho letamo ha fela ho sa bulehe. Ho ka etsalang ke hore a ka feta ha fela letamo le tletse haholo. Jwale ha fela le sa tlala le sa tsholohe re na le tokelo re tlamehile hore re nne re bulele tsatsi le leng ho bona hore ditlhapi tse ntse ka metsing ka mono ntse di fumana metsi, ho bona hore basebedisi ba metsi tlase ho noka ba ntse ba fumana metsi, ho bona hore diphoofolo di ntse di fumana metsi jwalo. Hape le tlholeho ena le mokgwa wa hore e noka ka yona e nne e itlhatswe ha metsi a ntse a tsamaya ka mono mahlabathe ana batho ba environment ke a kgola ba hlalosa hore a tsamaya ne ditlhapi tsa le tsona di a nyolwa di etsang ke hore ke ntho tse ngata ka hara noka ka mono. Jwale ha re sa bulele go bolela hore ntho tse ntse etsahalang ka ranoka ka mono kaofela di tla fellwa ke bophelo kaofela. Jwale re tlameha hore tsatsi le leng re nne re methe hore na ho kene metsi a makae ka hare ho letamo, mme ho keneng hono ha metsi ebe re na le mokgwa o computerized o go sebedisang ho assessa hore na re bulele ha kae letsatsi le letsatsi re ntse re bulela re ipapisa le hore na tlholeho yena e ne tla be e re tsatsing leo. Jwale ebe neng ha re qeta ho computer hantle re qeta re fumana hore na e re bulele ha kae, jwale ebe se re bulela percentage eno yeo computer ena ya rona e re jwetsitseng hore na re bulele bokae. Hara ditlhaloso tsa hao o bua ka taba ya bohlokwa moo le bonalang le tshwarisana matsoho le batho be ka reng bo makala ka reng bo DMA bo marena jwalo makhanselara tabeng tsa phetiso ya melaetsa bakeng sa polokeho ya setjhaba se phelang tlase ho matamo. Ebe ntate o ka hlalosa haholwanyane hore na ka thoko ho mesebetsi eo o etsang thuto yona eo le fang setjhaba molemong wa paballeho ya sona le thepa le diphoofolo tsa bona e ka ba ke efe yona? Thuto e re e fang setjhaba jwalo ka ha ke la ka bontsha ya pele re ba ruta ka hore na letamo le motho ha o ka ba le bothata bo hlahang matamong ana a rona, batho ba lebeletse hore ba ho sebetsehe jwang. Jwalo ka ha ke bontshitse re na le makala a mangata re sebetsang le ona, le ka sehlohong ke lena la DMA. Ka lena la DMA le na le makalana ka hare ho lona a bo sepolesa sesole jwalo manese.
a sebetsana le taba tsa dikoduwa. Re sebetsa le bona hore re thusane ka hore haeba ho ka ba le koduwa e amanang le taba tsa letamo, ho be le mokgwa o taba tseno di tla fihla ho setjhaba ka pele ka potlako, hore setjhaba se tle se tsebe hore se tswe ka hare ho dinoka, se ipholose, se be ka thoko ho tsona nakong eno ya koduwa. Re na le di-WhatsApp group tse re di entseng le ona makalana, bo Thabatseka, bo Quthing, bo Qacha. Re fetisisana melaetsa letsatsi le letsatsi, re bontsha boemo ba hore na letamo le eme jwang. Re fetisetsana melaetsa re ntse re bontsha hore na tlhahlobo tsa rona na ntse di tsamaya jwang. Mme hape re thusana ka hore ha o hlokeha re ya setjhabeng re lo se rupela, re se bontsha hore na ke eng e tla etsahala e batla ba thusa hore ba bone hore e hlile ho ka ba le koduwa tsatsing leno le leng ho tla botla di ho rona le koduwa. Ke kopa ke hlalose hore tebello ke hore se sole se ka re thusa ka helicoptera ho theosa lenoka, ho tlalela setjhaba hore ho na le boemo bo ka nnang ba tlisa kotsi maphelong a bona, mme ba tswe hang ha o ka etsahala taba ya mofuta o jwalo. Re na le hore re ka sebedisa dikgasinyana tse monana dithunya tse mona tsa dikgasi tse thunyetswang hodimo, ebe ha di thunyeditswe hodimo di tla bontsha batho hore letamo ehlile ka nna ya ba e tla ba le koduwa. Hape re ka sebedisa le mekgwa ya di-siren hore re letse siren, mme ha setjhaba se utlwa taba eno ya siren ebe se ya tswa ka hara dinoka se phallela ka ntle ho tsona. Method tsena kaofela ke tsona tse re ka di apply-ang hore re fane ka warning ya hang ha fela o hlile boemo se bolo kotsi. Empa neng mo e le hore ho tlo nka nako hore ebe neng taba mofuta o e ka etsahala, re ntse re tla kgona hore re ka tsebisa setjhaba ka di-WhatsApp, ka di-Facebook, ka marangrang jwalo. Ebe re ngola melaetsa ra bontsha hore ho bonahala letamo le itseng le kana la ba le bothata, mme bothateng bono nong ntse re bodisitse ha jwale setjhaba sa ne se tsebiswe ho ya pele hore na ebe ho ka ba le bothata bono bo ka tswela pele ya ba bo se bo ba kotsi haholo. So ka ha eno nyeng ka nakwana hore ke ntho e bitswang hore ke developing situation, ha ele jwalo e re fa nako ya hore re sebedise mefuta enana ya ho tlaleha e re ka rang slow. Ha ya ne nyengwe e le hore ke collapse ka bang ka pele, re tlameha re sebedise mefuta yana ya bo di-siren le boeng e tla tlaleha ka pele hore ho ka ba le kotsi. Jwale taba tsena kaofela tse ke di hlalositseng ke tsona tse re yang ho setjhaba re lo ba hopela ka tsona hore na ba tlameha ba tsebe jwang hore na ba ipaballe jwang ha ba ho ka ba le koduwa e ka hlahang. Ke a leboha. Ke a leboha ntate. Aga ditaba tsa bohlokwa tseo o re beileng leseding ka tsona ke hore marako ana kapa matamo le ditonoro di na le mesisinyeho e etsahalang eo o itseng e ba ditebellong tsa engineering, mme ha ile ditebellong tsa yona ke mokgwa o normal behavior ya di-structure tsa mofuta o jwalo. Na ntate o ka bolela hore na tshebetsong ya lona thepa eo le nang le yona ka matamong ka moo ke feel hore na le sebetsana jwang le yona hona ho hlahloba boitshwaro ba letamo hore na bo fela bo le ditebellong tsa engineering? Ke kopa ke hlalosa ka hore ho thuthumela hona na he itseng ko re ke tla ga lefatshe ha se ntho e tsuwang ke letamo, ke hore ke tla ho monana ho tla ho itlhaela fela ho natural. Re na le instruments tse teng matamong mono tse le hore di sebetsana le hona ho nka information eno ya hore ke tla tsatsi le leng di ntse di sebetsa di collecta information di re bolella hore na ebe hore ke tla ho bileng teng kwa mofuta o feng. Hore ke tla hona ho ka hlaha e le ho naturally, hona le hore ke tla ho mong ho ka hlahiswang ke taba tsa di-explosives tsa di-mining. Re na le hore re capture information e tloang bohole ba ho fihla bo Gauteng kwa e re bontshang hore di-mining tse ding bo Gauteng kwana na ho la hwa qhumiswa
mme information eno be ya fihla rona mona ya bontsha rona efe magnitude wa vibration eno na ono le mokae. So di instruments tseno di tswa tse re collectelang data ebe rona sentse re sheba di computing hore na ebe neng hore ke tla go bileng teng nako efe kapa efe ebile ho kae. Ntate mosebetsi ona o lo etsang o bokgabane haholo, mme ke mosebetsi o re reng le batho ba tshepetseng ho etsa ka hare ofisi ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho. Ho na le nako eo ofisi e memang ditsebi, panel of engineering experts, hore batle le sebetse mmoho le lona, mme o ka hlalosa fela hore na hana ditsebi tse na di le thusa ka tsela e jwang. Ditsebi tsena na jwalo ka ha rona ntse re hlahloba letsatsi le letsatsi, di bitsetswa molemong wa hore di tlotla di sheba hore na ehlile seo re ntseng re di bolela na ehlile ke tsona di nepahetse. Ditsebi tsena na di bitswa dilemo tse ding le tse ding tse 10 ho tla etsa yona tshebetso eno ya ho tlo sheba hore na fapa lena la dam safety ha ntse le re matamo a nepahetse na ehlile ho jwalo. Mosebetsi wa bona ko hona ho tla fihla ba tla ba etsa ntho ntse ba tlile tshwana le ntse re etsa letsatsi le letsatsi. Ba tla sheba ka mahlo, ba nke di instruments tsena ba shebe hore na ne ntse di rekota ka tsela e jwang. Ke kopa ke hlalosa hore di instruments tse ding tsa rona ke tse re di collectang manually, re fihla re ya letamo mane re fihla re di meter. Tse ding di collecta ka botsona ka marangrang ebe di tla di computing mona na sentse di re fa information. Tsebi tsena di fihla di sheba taba tse nonong, di sheba hore na di recording tsa rona na ntse di tsamaya jwang, ba sheba rona di nepahetse. Ha ba fumana hore di nepahetse, ba di sebedisa ba etsa di assessment ebe ba tla re bolella hore na re ntse re sebetsa ka tsela e nepahetseng kapa ebe hona le mo ntse re fosa mo e ka ba ntse re khibela ba re fa malebela hore na re ka improve jwang. Ditsebi tse bileng teng haufinyane ke tsa 2019. Tsebi tsa 2019 ntho ile tsa e fumana haholoholo, ba fumane hore ntse re sebetsa ka tsela e nepahetseng, empa ba re eletsa hore re leke hore re adopte mekgwa e metjha ya ho shebana le taba tsena tsa matamo. Mokgwa ona o motjha ko bitswang real time monitoring e lo re ka ona ntho tsa ntse ke itseng ke dimetho di kenywa ka hare ho computer ka monana ho etswa system. Jwale system eno nong information ya ne ke reng e tla ka di remote instruments, ha e fihla e kena ka mono nong e fihla e bapisa le semetho sena, mme ha e ka fumana hore semethong sena ha se a tlolwa, go bolela hore letamo ntse le nepahetse. Empa neng ha o ka fumantsha hore semetho sena se tlotse, hang e fana ka warning e rete o tla e bona hona computing mono, e sentse le computer o jwetsitseng hore jwale hona le phoso, o tla tlameha le ho sheba hore na ho etsahala jwang. So hona le hlentse re sebetsana le yona taba eno ya hore re etse real time monitoring e tlo go thusa ka hore fela computer e be yona e tla re etsetsa di assessment e be re jwetse ona matamo a rona jwang. Ha re diella o ka re letamo ha jwale le boemong bofe? Matamo a rona ha jwale tjhe ebile ke ipapisa le tsona di panel of experts ke sa ipapise le hore na nna ke reng. Ho latela bona ba bontshitse matamo a rona a ntsa a tshwere ka tsela e hantle haholo, a nepahetse ebile a tla re phela nako telele haholo. Ha fela re ka nna ra tswela pele ga sebetsana le ona ka tsela eno ne ntse re tshwere ka teng. Ka kakaretso matamo a rona e hlile a ntsa le maemong a matle haholo, a ke keng a tlisa eng kapo eng e kotsi setjhabeng sa Basotho. Ke ya leboha Ntate Phooko ka seabo sa hao se matla seo bileng le sona katlehisong ya lenaneo la letsatsi la kajeno la Tseba-Ka-Morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho. Ke a leboha. Babohi ba Tseba-Ka-Morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho e ne le tsona ditaba tseo re neng re le hlophiseditse tsona bakeng sa letsatsi la kajeno. Re tla kopa maikutlo a lona mabapi le ditaba tsena, mme le ka fana ka dikgothaletso le dikarabo hona le boteng la rona. Re a leboha.